Prenosini o imam Tirmidhi ta Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala an kaj vakerja. Sjumlejek dive e pejgamberi alaihi salam. To jest sjumlejek ta rodive e pejgamberi alaihi salam ki jahadica ama javasine palo oleste. Pejgamberi alaihi salam hem vakerja mengi. Ya gulam, inni uallimuke kelimat. O ternea ili o tiknea kava keravtuke ili kasi kavaftut nesave lafia ma bistrilen. Pa kava keri o pejgamberi alaihi salam e Abdullahese ibn Abbas agihar. Arak e Allahe pavkara kiltut. To jest arak e Allahesere granice, arak lesere propisija, arak lesere naredbe, hem durov kada on nešto od vas zabranini, kao ve talilesiri zaštita. Pa katar dika, ako mangate džanajem te penđara amaro položaj ili amari deređa ko Allahi azza wa jalla, bilo doa lično amaro položaj ili džematesoro položaj tarijek džamija ili uopšteno kolektivno položaj te džanako Allahi, diken savojtano o položaj e Allahesoro ki amendi. Ako manglen te džanem ki savi deređa sijen ko Allahi, diko prvo tan ko savojtano položaj o Allahi ki tute prala musliman. Dik kobor arakea e Allahesoro dini. Dik kobor arakea e Allahesere propisija. Kobor izvršinea lesere naredbe su ovtuke naredini. Hem kobor durjovea tarodova su ovtuke zabranini. Pa kava kera kate kobor goti keretu kava a dobohor kao ve telal o lesiri zaštita. Kozongot ki keretu kole se rodini, ki keretu kole se naredbe, ka durjove kole se rezabrane, a dobor kao ve telal e Allahe siri zaštita. Pa kero Allahe azza wa jalla obavestini amen. Keda kerala petarodova pomi bandi ba e Allahe. Pa kao kero Allahe ko penjarut no ayeti savorenge. Fezkuruni ezkurkum, vashkuruli wa la tekfurun. A tu men man pominen, pa kero Allahi, tu men man pominen, ili me tu men ka pominav tu men. Keren man šukuri, taj malo ven nezahvalna, pa kero Allahi azza wa jalla. Tari dojto strana, o Allahi delajek opis taro licemerija, taro munafikija, pa kava keri nesullahe fenesjehum. Olay Allah'e bisterge, pa Allahi olen bistergada. Aha, o Allahi da olen bistergada. O Allahi bistergaden ko akava sveto agahar, so olen durya kerja taripiri uputa. O Allahi azza wa jelle olenge hidayeti nadinga. Pa nastavino pejgamber alaihi salam e vakeri, can e Allah'e se kolo kipe. Can e Allah'e ko rahatluko, can e Allah'e ko šukaripe, o Allahi tuke ka canel ko paripe. Can e Allah'e ko šukaripa, ko lokipa, a Allahi tuke ka canel keda, ko paripa, ko iskušenje, ko musibeti, ko anaštite piravele, birzo Allah'e soro pomoživa. Hem nepravedno i tano, hem nezahvalno i tano, te bi strah ko Allahi azza wa jalla, te bi strah ko džamije, te bi strah ko namazija, te bi strah ko Allahesere propisija, kada ja mingi šukar. Kajtano nepravedno, kajtano nezahvalno, te bi strah ko Allahi, te bi strah ko džamije, te bi strah ko namazi, te bi strah ko lesere propisija, kada ja mingi ohali šukar. A onda, kada doresela men disao musibet ili paripa, ili ne stavi beda, tega ni te damen godin te setinamen, ko amaro gospodari. Subhanallah.
Ema kvajtano o hali taroek insani. Baša javsano Allahi dela je otpisano u Kur'ani, kada vakeri ko prevodi, a kada je manuše araki ili one doresela, ne samo belaj, ne samo paripa, tega ni o amen molini. Sad, pašlindoj, bešindoj, hem ko preuštimo. Ko sekova je položaj, tega ni o manu širini pem godi, dela pem je Allahe molini. Hem od dva moli bajtano, tega ni skrušeno, ne bili o Allahi nestaro dva paripa te durjani. A kero Allah azza wa jalla, a keda amen o nestar o paripa durjara ili cida, tega ni usokerala. A tega ni bistrela ko Allahi, tega ni o bistrela ko propisi Allahi sere, tega ni usokerala. Ma kavi se koja je granica, tega ni o preterinila. Pa Allahi pominja men je hem dela men duj primerija. Primeri tarojek šukar robo. Hem primeri tarojek lošno robo. Pa kiro Allah azza wa jalla taro primeri šukar bosoro, sad primer dela men kas. O Yunus alaihi salam. O Yunus alaihi salam ko asine penjarutno, ko rahatluko, ko šukari pa, o Allahe nam ukla, a ole šukuri te na kerel, ili ole te na andini, ili te pomini. Pa ne soro glaso, sine penjarutno, kase, e bešutnenge, e stanovnikonge tari havaj, tari nebesa, subhanallah. Pa kada Allah iskušenjane, je ke čudno iskušenje, kada neli nakavljale omačo, kada nakavljale omačo, so kerga. فنادى في ظلمات سكر فنادى في ظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سكر كلا الله في وكر كدا سينكو ديات مينا تامينا ani utroba kovo gijeva česo ano dola dubine ano mao ano more va kerga kala lafia so va kerga la ilaha illa ant ane ya verdel sen tut ya Allah inni kuntu min al-zalimin čači pase me kor korimange zulumi ya Allah kergum pa kada va kerga kala lafia o melaikja va kerge a kalajtano glaso penjarutno taro penjarutno robo. Kalajtano glaso penjarutno taro penjarutno robo. Pa vakerio Allahi azza wa jalla. Vakerio Allahi. Walau kana min al-musabbihin. A te novel sine taro kola. So često je Allahe pominena. So često je Allahe andinena. O bija čolkovo gi ema česo, čikeda, čiko sudno divelja Allah. Samo so se, kad ne bi si ne ovel liku kolendar kola često je Allah je pominena. Kad ne bi ovel, bija čolkovo gi ema česo, čiko sudno divelja. Ano Yunus alaihi salam, si ne jektaro kola, so ko šukari pa ko rahatluko, uvek je Allah je si ne pominela. Pa kada peluku paripa, kada pominja ina Allahe nekinja, zova kerga Allahi. Festecebna le. Amen ole se so, odazvingam amen. Feneceynahu minel gam. Hem ole kurtalingam taru paripa. Hem ole spasingam le tarimuka. So se susino sebe pluko, so sov korahatluko, pomini sine Allahe, na bisterjale. Na snijeku kolendar kolasano kada doresevalen paripa, tega ni to bratinen pelese. Tari dujtu strana o Allahi azza wa jalla pominje primeri dela taro lošno robo. Ko si ne robo? O faraoni. O faraoni koja je narodoseva kerga ana rabbukumul a'la. A mesjum tumaro najbaru deo. Ili koja verkova meja mere devle se mande na penjarava. Kala sine lesere lafija. Pa kada Allah azza wa jalla kazningale,
Kada ne li poštisalo te džalo faraoni te jurini te prastal palo Musa alaihi salam. Koji vindoiano more opani uçargale o talasya uçargale le late taslo. So kergao faraoni. Iran gjahe makiro Allah në Kurani ko prevodi nesere lafia qa që pase me veruinava. Kaj na neja verteve osim okovano kaste veruinena o çavetaru İsrail. Pejgamberi İsrail. Mesela kerga inneni minel muslimin. Qa që pase me si so muslimani. Pa irini o Allahi delale cevapi, delale odgovori. Pa kao kero Allahi, al-an, zare makana, eno Allahi. Aj Allahe ko rahatluko, aj Allahe ko blagostanje, aj Allahe ko sigurnost, biste gjande. Zare makana samo ko palipa, godi dinjatut. Hem verunea kaj postoji ni gospodari ko asa kao jaratinja, zare makana, Allah neredi fesadi ki puf kergan. Hem Allah se nepokornosijan. Avdive makiro Allah azza wa jelle. Avdive tiro trupi, tiro telo karakale, kaspasinale. Ne bili pouka čolo kolenge kola palutute kave. Hem sa soagiara čiloda. Lesoro trupi dan danas stano so taro muzeja negde ki Evropa vrtini pe. So se sar pouka. Celo piro hayati nepokornosti ne fesadi kerga. Koga peloko paripa, sova kerga. Veruinava kaj na neja verdevel, osim okovano kaste, očave Israile svere veruinena. Ama tega ni so, tega ni kasno sine. Pa nastavino pejgamberi alaihi salatu wassalam, dela nasihatja kale ternese. Ili maksimi šete vakeripe. Pa puno pejgamberi akeda molinea, molin samo je Allahe. Akeda rodea, rode samo taro Allahe. Keda rodea, keda molinea, keda samo taro Allahe. A dve, nažalost, amen, svako je kesta roda, svako je ke molina. Samo na kas okolekova vakerga, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Samo olena molina je. Samo akalena molina kova vakerga. So. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Roden mangen neka davtumen. Neko odazvinavan tumeni. Pa ko je do? Pa niko aver semo Allahi. A dik samo nasihati delo pejgamberi e kemak same. Keda molinea, molin samo Allahe. Keda mangea, keda rodea, mangem rode samo taro Allahi azza wa jel. Avdi amen bistergam kama. Amen svako je ke molina, svako je ke starka manga, samo na taro Allah. Kajtanu muslimanja kola pireva stava zdena. Kajtanu muslimanja zare bisterge lafja peygambere sere, kao peygamberi kao akeri. Du'a'u silahul mu'min. Aj dova je tani so. Zoralo oružje taro je mu'mini. Kajtanu musliman didi ka najhari sokera, najhari dova amareva sta e Allah se vazda. Zarem bistergam lafja taro peygamberi kaj vakeri, o robo koga vazdela pireva sta. Dova te kerel. E Allahe te mangel lesta te rodel, Wallahi la jala lestar taro piro robo ova sta nesere čučetirane. Ya Rabbi Allah. Reso Peygamber aleyhisselam si kari. Keda molinea, keda rodea, keda mangea, neka velo doa samo taro Allahi azze wa jelle. Pa nastavino Peygamber aleyhisselam hem makeri hem can celo sveto te ke delpi. Celo sveto, svako je manuš, so isiki dunja. Hem te mangen te keren tu ke da ik šukari pe, na ne odova tu spinen, osim odova so tu ke Allah i so propišinja, odova kao vod. Hem džan,
te kedel pe celo svetu, sau manušaki dunja svoj si. Hem te mangen ola tu ke šeri te keren, ola odovana ka uspinen. Osim od ovaso o Allahi tu ke propišinjali. Sose te kedem pe sau manuša, hem te mangen čukari pa tu ke te keren, na kuspinen. Ili ja verčane, te kedem pe sau manuša, hem te mangen tu ke šeri, zarari, šteta te keren, na kuspinen. Sose. O pejgamber alaihi salatu wassalam vas dimojo pero, vas dimojo kalemi, a o mastilo šukilo. O pero kalemi kao pišini, e sudbina je manušengiri. A o mastilo i tamo doasar farba ili boja ko žajem jar, ko prevodite vakera. Sulolea, pa šukilo. Vai su pišinjel, propišinjel, Allah je dua kao zapamtina kao. Allah Azza wa Jalla te dol sve koje je hajri, tarak je amen, taru šeri.